Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Andukas Alejandra Sirro Puchukan. May mantakan. Nuka kakay kokopit tiya kurakan kosay kaspak chanta kaliakte panakat. Uray kari kaso. Wawagay ni milaktek. Ya, chanta doña Alejandra. Una jovencita kan kasaspa. Imapi kan yanka kukakan. Mamaya chichiwarka pushkaita. Primerito pushkahkan. Mantaka pushkak yachispak. Mamaya chichiwarka wayakita ka mutema. Mirinte watanapa. Muhut akanaykupa wayakita tawa. Chaystup mamaya chichiwarka wayakita tawanata pallaysituta wayakita chawpisitumpi. Pallaysituta lapuwarka chaypi chichiwarka pallay. Chaymanta pallayti yachakurqa. Kay chawpisitumpi hinata tilapuwarqa pallaysituta chanta uqlasnaka kay hina llanulla awakushan. Chaystupi yachakurqani awayta wayaqitapi hinata kunankawapas kashana wayaqiti kashana muhut akanaykupa wayaqatapuna awana. Chaymanta inquñata awachiwaq mama chaymantaka recién awaqkani nata liqllata qanpaq way awakunki liqllata liqakunayta. Ya chaymantaka aqsu tilapuwan mamay aqsu pallayta atispañaqa chaypi awani pallaytaqa aqsupi kinsantinpi kaypi kay chawpishninpiqa llanos aqsuqa chayta churakunaypaq awaqkani wayaqita Ima tiempo pitukuq kajkan. chaytaqa rato lihiru karqani ruranaypaq rato wayaqitata awarquq kani irqikuspaqa mana semanapipish chay wayaqitaqa hinitaña awaku hatitunimaq hintitan rato awarquq kani pero chantaqa mana riyaytachu awashani uyhamari ripashani p'unchay tutaman awaq kani tutamanta chantaqa karumichi ripashani lumaman irqiqa chaypi awaq kani hinaspaqa ishkay semanapi hina tukurquchaqa mana chayqa kaqchu awanitaqa imapisa chayta yachispañaqa aqsuta chaymanta awakuni pallayniuta chaytaqa ari unitaypi awaq kani imaynapis killapichu imaspi mas hirutachu ripushani maymanpis uyhamichi wakaman rishani burruta qhawaq rishani uyhatas karwas hapariamichikamuna kasharaq kamite awisqa chiriktin chaypi qhatatapakuni kasharaq coloresmanta kamaqa tilaku kasha punchnimpis kasha ishkay sopa michikamishani hinatapuni kakuq kani awakuq kani chay mamayqa yachachiwarqa. Escuela karqachimi. Ma karqachu escuelata mayacharqani señorita chay uratapis mana kayllapiña yacharikuni urata hina parlaqtinku chantaqa mana nuqa escuelata risurqanichu señorita ma karqachu chaypachasqa ninku kay wiyura kasqaymanta kay qhipa wawasniyuq kasqaymantañaqa qusay wañupuktin yaykumpuni kay llaqtitama unay kay llaqtapi tiyakuni chaymantañaqa alpita shumaykurqani 15 killata chaypi sutiyta riqsirikuni apenas chaypi firmakuytapis carnepaqpis firmakurqani chaypi kunanpis firmakuni hina awasqa firmachiwaptinku Mama Guadalupe, mamita, ay señora, wakita rinkichaw ay chayman takinqani sunqu nillawaqpuni mamayqa Kuna niña takinkichu o takinkipuni. kuna imataya takin histap nitos papas nepuniya urmakuyman Pero takirikuha. Waralupi wayñu chiraw wayñu chaypa waralupi wayñu tap karisqa ayarichita phukushanku phuku ya phukuman hap'ikusqa taskiyta pikaqkayku chawpi
ñarriya ñakaspaka phukuq hinata hap'ikuspa tusuychay tawa imillas qharishta tawa phukuq uñantin hinallapik phukuqqa kahayuq ayarichita phukushan tukashan hinata kahata Chay ayarichi ima tiempopi takikun o tusukun. Guadalupepaq Rosayukama chay kamalla Rosayu pasayta wakinqa ruwasqanku wakinqa chaymantaqa manaña manaña alma qayllamuqtin manaña chay kamalla chay ishtaqa chay kamalla ruwaku mamita Lopez kasharan kunan wakin Tata Santiago kunaqa kasharan Tata Santiagopi chayqa kasharan hanch'akushani mamaypata kayllapiña hanch'akushani Chay ayarichita suqusmanta ruwanku k'achituta hinata minerosita uñitantin ruwaku hinita watakun chayman aytuwan sumaq watasqita chayta hinata qaraqa phukushan hinata uqta hinata wayñuman hina chayta tusushanchik wayñuman hinallata tusushay fiesta Guadalupe Santiago, Guadalupe nakama kay Guadalupe ñampitaqmanta qallarikun chay pistaqa Rosario pasay kamata nosotros kamata chinina kamaqa pasapun chaymanta manaña tempuyuqlla chayqa